unachukua unaweka. Thutha wa Hurumbarũ kuharaganio ni kiama kia DCP githurano-ini kinini kia Olkarau, atongoria a Kenya Kwanza marahuhia mwaki na otamuremwo ni ndugo maregwatia mahiga huku magiukirira mutongoria wa DCP Rigathi wa Gachagua na oho kuhuthia uhotani wake mwena wa Karau. Kasongo nyolo asinyole. Atongoria maugite githurano kia Olkarau kirari ta itata ria mairia-ini na nikio matanahuthira hinya wao wothe hindi ya kambeini, makiuga Gachagua arakenio ni kirota nyoni kuona Kenya Kwanza mahotete ithurano nini 9 hari 10 iria itafanitio guku bururi-ini. Sisi tunataka kumwambia out of 10 by elections sisi tumeshinda 9, si ndio? Yeye na hiyo kabila yake apeleke wapi? Shinda kiti ndogo unajifanya ati wewe umeshinda kiti ya shima sishinde. Hatutaki demokrasia ambayo iko na ukabila. Ati unaenda igoro wogu atongoria ya maugite maumirira ma Olkarau matifatie kuhuthika taratiri ya guthima uge wa President Ruto kirima-ini kana macore mbica ya githurano kinene kuona mena mwihoko na President Ruto ati githurano-ini kinene akonia mung'ethaniro rukungu. 2027 musibahatishe. Sisi tumesunguka Kenya mzima na tunajua hesabu. Nawaambia sisi kura tutajaza, tutapiga kura mundu humundu, tutapiga kura tuhakikishe William Samoei Ruto amerudi tena 2027. Anachukua anaweka. Atongoria ya marenda thirikari yerekerie tabarĩra cia ũkũria makĩria ithũĩro wa bũrũri makiuga kũrĩ icigo ikũrĩte kũrĩ iria ingĩ. Sehemu zingine Kenya wamejenga lami mpaka kwa nyumba zao, lakini huku kwetu hakuna. Lazima tuangalie wale hawana wapate kwanza, ndio wengine wafanye nini? Hao wengine wapate. Watu wa Lugari wanaitisha barabara, wanaitisha stima, wanaitisha maji na wako tayari kupokea. Mtasimama na William Ruto. Mutasimama na William Ruto. Kina mama oye. Atongoria maritie magongona-ini ngũrani ma kũhũra ikari a Busia na Kakamega njeki huku magithie na mbere na kuhunjia na kuina nyĩmbo cia ũgoci kũrĩ President Ruto. Handũ-inĩ ha Inooro TV njĩtagwo Gĩtonga wa Wambũi.